Mo maitekong a go dira boikuelo, Advocate Zandile Mshololo a re puso e gatelela mmuelelo wa gagwe Fisokuhle Ntuli mme e ne itse sentle fa go na le dokete ya bobedi fela e tlhagisitswe moraga gore Ntuli a ipobule. The second docket, my lord, contains the photo albums that were taken in the crime scene when the incident took place, on the following day when the incident took place in this matter. That information is crucial to this trial. Secondly, my lord, the second docket contains the statement, which I may call it the second statement, of Senzo Mosia, who is testifying before this court. Gape dokete 375 ena le pegelo go tswa go brigadier Ndlovu yo o kailweng ke Mosia fa ana le seabe mme fela pegelo eno ga ise senolo seno ke bosupi jo bo bonagalang mo seabeng sa ga Mosia. Lastly, the purpose of bringing a special entry to be recorded in this record, it's for the appeal court to see that such an irregularity was brought forward to the attention of the trial court and it was recorded as a special entry. Mshololo a re muelelo wa gagwe a ka bo a dirile boipobolo jo bo farologaneng fa puso e ka bo e sanna bofitlha le go dira dilo ka molao. Puso e kgatlhanong le kopo eno ya re e dirilwe pele ga nako mme e tshwanetse go kgapelwa thoko. In the presence of Mr. Sibiya, there was already a discussion about First Lawrence Case 375, one of 2019, and that was on the 17th of March before they have pleaded. Timothy Tobani yo emela molatofadiwa wa ntlha go fitlha ka wa bone o tla latela mme Advocate Mshololo o tla ikarabela ka la bone.